ITF inspektori intervenirajući na terenu nerijetko se sprijatelji sa posadom broda, a sve u namjeri da im pomogne i riješi osnovni problem – isplatu plaća. Mnogi su takvi brodovi napušteni od brodara koji su duže vrijeme boravili u nekoj hrvatskoj luci ili brodogradilištu. Tako je bilo i sa posadama brodova Generoso u Malom Lošinju, Falk G u Rijeci, Padna u Kraljevici i mnogim drugim. U minutama koje slijede pogledajte što kažu dvojica članova posade sa broda Malinska. Na brodu su samo 2 člana posade, Arnel Tatum, mazač, i Mauro Zavala, kormilar i kuhar. Oba iz Hondurasa, već godinu dana borave u Trogiru. Nalazimo se pred brodom Malinska, koji je svoje ime dobio prije 8 godina kad ga je 2006. kupila hrvatska kompanija Solinska plovidba. Prije toga je plovio pune 34 godine pod imenom Tower Julie za jednu finsku brodarsku kompaniju. U svibnju prošle godine brod Malinska je prodan firmi J&D Exporting, registrirano u Majamiju na Floridi, i nakon toga se spremala za put preko Atlantika jer je trebala poslužiti u razvozu između karipskih luka. Međutim, zbog tehničkih razloga, lučka kapetanija je bila zabranila isplovljavanje brodu. Nakon toga se posada pobunila i tražila intervenciju ITF-a jer i nisu bile isplaćene plaće, a imali su ugovor na to jedno putovanje ili maksimum 3 mjeseca, a oni su u Trogiru su stali već duže od toga, tako da su htjeli ići doma i nakon toga su oni repatrirani. U međuvremenu je nekoliko puta došlo do posjete predstavnika vlasnika broda i kao što sad vidimo, Malinska je zbog popravljanja tehničkih nedostataka, a i zbog jedne rupe koja se pojavila u trupu, sada izvučena na suhi dok u Trogiru. Mi ćemo sada prilikom posjete brodu utvrditi što se događa s posadom, da li imaju ugovore o radu i kad bi se brod trebao popuniti sa novim članovima posade da bi eventualno konačno krenuo preko Atlantika. Ponavljam, to je bilo predviđeno još u ljeto prošle godine. The thing I remember from here is that crew wanted to be repatriated because they had contract for one voyage across the Atlantic or maybe 3 months. It was depending on situation. As this did not happen, crew wanted to go home and they were repatriated. Dakle, nalazimo se na brodu Malinska u salonu posade gdje smo sreli jednog svog starog znanca. Znači, čovjek preko puta nas je bio od početka, znači od svibnja prošle godine, ukrcan na brodu zajedno sa 5 drugih članova posade iz Hondurasa. Oni su svi otišli doma. Ono što je dobra vijest, ali to smo znali već i prije, međutim nije zgorega ponovo napomenuti, da su svi ti članovi posade uredno plaćeni nakon intervencije ITF inspektora i svi su oni doma u Hondurasu i po informacijama koje smo dobili, kad brod konačno dobije dozvolu da pređe Atlantik, oni će opet biti angažirani kao članovi posade broda na relaciji između Majamija i luka na Haitiju, znači Port-au-Prince i drugih. Upoznali smo i predstavnika brodara Johnson Aristide Kessler Bezil koji je bio na brodu i prilikom problema sa isplatama plaća posade koja se vratila kući. Nakon što pod zastavom Tanzanije plovi brod Croatia, predstavnik brodara je naglasio da će zadržati ime broda Malinska koja će ploviti od Majamija i Haitija. Uskoro će se na brod vratiti posada. Flag again. First it was from Croatia to Panama, Yes. then from Panama to Tanzania. Yes. And now her home port is Zanzibar. Zanzibar, yes. And yes. it will remain. Name Zanzibar, yes, yes, yes. Basic pay, Okay. leave pay, overtime, extra, on the right side deductions. Why? Because it will enable people from port state control, which are not so familiar with these things, if they got call from help, to easy calculate the money. Right. Because you know the situation. I'm living in Šibenik, so to Trogir, less than 1 hour drive. Right. But if I got call from Rijeka, it will be 3 or 4 hours driving. And when I'm
Za sada je situacija na brodu normalna, posada redovito dobiva plaće i čeka konačno isplovljavanje. Na rastanku je inspektor ITF-a Milko Kronja upozorio predstavnika brodara o stupanju na snagu Konvencije o radu pomoraca koja donosi nove obveze brodovlasniku. Upozoren je da će inspektor u svakom slučaju posjetiti posadu prije isplovljavanja.